Rom Isaac Eo, sabwal men coach kalangan ong men Israel kan. Eri, ibil pan itak, yatuwe, coach kachin kasalar sabwal me aramasakan, so ko walat. Pain ngay pilmen Israel men, sang ne katautakan Abraham, kisen katautakan Bensamin. Coach socha kachin kasela sabwal me aramasakan, me kachin pilata sang nin chapio. Kumail eser tama puk saraw masani, wasame ilay sa pakren coach and belian tamen Israel kan. May ngay kaon, ragamalar sabol mo musukotakan o kawalar sabol mo mupay sarawikan. Ngayache meluweti, o rabiraprapakan ye poren kame yela. Eri, tama coach kachin sapangki? Inak nakitong ye, all isikit, mesocha kin pongi coach likam paal. Ye bilduan an sawach. Miya kasin puinew, me coach kachin pilatar, sang ni sabol me kupur kalangan. Sabol me bilibilwach, chep sang ni sabol me kupur kalangan. Kaitek sang ni arwiyawiyakan. Pwe me sabol men coach pilibil pan chep sang ni wiyawiyan aramas, eri, sabol me kupur kalangan kaitek kalangan melel ew. Eri ta, aramasan Israel kan socha tiarata tamera raprabaki. Kisin puino me coach kachin plata, ye Israel me tiarata. Ame cheko ragap chakaila, socha men rong malibilip en coach. Nintuan puk sarawi e masani, coach kachin kakap chakaila mong yung rail o pil arayla malam. Laulel ranwach resocha kak kilang kuwasa, masarail kan, terong kuwasa salang arail kan. O tebich pil masani, arail kamatupkan en wiyala insar parail. Irailen puputi o ale kaloko parail. Masarail kan en rochala o ter kilang wasa. O paliwararail kan en rikostiyong pan arail apalakan anso koros. Eri, ibil menitak. Ni anso memen sus tipakalakal rautan momlan yarail puputiyo. So kowalat. Po artipataro komur pilalong mendikikan. Men susakan en kecuau kita. Tipen men susako karayonger sampa kapailaut melel. O pueke malawlaw makomur larreray pil karayonger menlikikan kapailaut melel. Eri, yaw wantay me pan mie ma men sus koros pan yang sapalto. Komurlan menlikikan. Eri mech ikoskosoyayang kumail menlikikan. Erein itan poisan kepukan wan paran en men likikan itan kin suwiki tatakwach. Main ele itan kak kakachwawiyata kisay men suskan opil kamaurala ekay Israel. Pwani arnak taklaro sampawiyalar kampakatan coach. Eri, yapan tuwe marasapalto. Epan raseng yasatan memelarakan. Makisen lakonan pilawa eo pan kasarawiyong coach mas. Eri, coach pan kachin sapalman kilopono unsak. O makalawan chuka poch pan kasarawiyong coach. Eri, ran chuka kan pil sapalman coach. Ekay ran chuka olip me apol mau ko chupasanger o ran chuka olip en nanwal choror poch me ut walianti. Kumay men likikan. Kumail raseng ranchu ko olupen nan walo. O mech kumail pilyanger anki en men susakan arnor kelail ni palingayen. Ime kareta kumail ter mamalki iraikan meraseng rakan mechupasanger. Yatwa na mail tan kak suwaikin kumail. Kumail tuweche ranchu ka poch. Kumail socha kamaur kalawew. Akalawe ko makamaur kumail. Ap kumail tan inta. Ap rakan chupasanger po ianut walianti ninchukew. Mele lapoch. Ra chupasanger po ki arsocho poson. A kumail mimiche po ki amail poson. Ap kumail ter suway kimech. Ap kumail en lamuki. Coach socho kachin makong men susakan. Meraseng ranchu ka melel. Eri, yatuwe, kumail leme-leme metan kachin makong kumail,
Eri, ni songwech kichail kaker weweki uwan sabol men coach kupur katak obil uwan sabol mekatek apal. Ekin kachin wiya sabol mekatek apal ong raikan mesabungalar. Ap katak ong kumail. Makumail pan tatawracha sabol mekupur katak. Wemaso kumail pil pan chupasang. Obil men susakan mara kasela arso poson repan pureng nan wasauche meremiye mas. Pweke coach mekachin manaman en kasapal railto. Kumay men likikan. Kumail raseng ranchu ko olipen nanwel poch me chupasanger ap kapachapachanger ranchu ko olip me apol mau poch. Nisangan mokit me pain chuka kan socha wiya. Men susakan raseng chuko olip me apol mau pochech. Eri, epan inenen mengay melel pan coach en kachin kaproyang ni chukayo ranchu ko pukach me chupasanger. Sabol men coach kalangan ong aranas koros. Eririyay ko, miya melel eo merir me imen kumail en pil ese. Po epan iretisang kumail amail metemetawat tuwan amail lalakong. Eriyech. Kapchakailan men Israel ko sochapan pachapach. A epan tatawracha laulel uwan chochon men likikan mekelel tier pan buyala sabol men coach. O yeituan en men Israel kan koros ar pan meurla. Nintuan puk sarawi e masani. Son komeura pan kachto sang sayon. E pan kachikisang song swat koros ren katautok en seikop. Ipan wiyayong rail inolap wach ni pan lapasang tiparail kan. Men susakan wiyalar imunchichi en coach pweke kumail men likikan. Sang ni arail soy kalarong amawo. Ap pweke sabol men coach Pilipil. Coach kachin kupura irail pweke samarail kalap ako. Pokot socha kin kachin wagitala kupura ong meekin kachin pilata o kupura mawi. Ap tuan kumail men likikan. Kumail socha kin pekyong coach maso. Amech kumail alayer kalangan en coach, pweki en men susakan arsapek. Pilduweche pweki kalangan no, makumail alayer. Men susakan, kin sapekyong coach ansawach. Para en pilkak ala kalangan en coach mech. Po coach kachin salitiar aranas koros pweki arsapek. Po en kakasalayong rail koros sapol makalangan. Kadunga coach. Yawan lauten sapolmen coach kapaikan. Yawan lalan sapolme erpich o kuprokong. Is makakaweweta sapolme kosantikan. Is makakwewe ki sapolme wiyawiyakan. Nintuan puk sarawi e masani. Is matete ki kupuren kauno. Is makakawait. Is makiyonger mekoch po en kachin kasapalong. Po I makachin kapikatame karusye. O song karos kin mieki I o pilpweki I. Lingan en gawong coach sang mech koko lache. Amen.